awuhlangana Zulu. Lo umntwana nje omncane obeneminyaka nje eyisikhombisa. Pho-ke lento eyenzeke kuyena ayimfanelanga nakancane. Hlezi nami umthetho ngoba vele banakho ungitangantenga amakuthi kukhulunywa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Banakho ungitangantenga bele kubeya lena le bebalizaba. Yenzani indlela ifanele nina nilanga lokhu nithemeleze. Kungenjalo thina sohlangana singoZulu senze ngendlela yethu phela thina singosigodi ngabatshela noma ubani. Ukuphi lapha e-Eastern Cape. Phela ucocwe bekuseyingane encane nje ebisanamaphupho awu kodwa ntisha inhloko ndini. Wase wayona ikusasa lengane encane eseyinjulu ngempilo. Kodwa ke linye lami nawe ngiyathemba umuntu omnyama uyomfunda kahle ngoba uhlezi wena usenza izeleze nje. Bosisi wena usibuyisela le emumva emzabalazweni lapho umuntu omnyama ebuphezela omunye umnyama kodwa ke wena ngathi wolunye uhlanga. Mina ke ngithi munye lo mfulante ezimbili lezi zibi akho zinyaneke lemvumo umfana wami ladliwa zingunyama aqede kwacwebeza izibi. Engegeja kuziliwa okhohlo ukugawula ubheke zamula insizwa yenye ngoba lento siyifuna kuwena siyifuna ngendlela uzuma ke nyamaza umuntu omnyama mina unenkani mase sithi hlangana Zulu uzohlangana. Sifuna nje ijustice for ucwecwe. Chez vous.